eno re ka ema ka dinao ra ba amogela batho beso re ta kopa gore le tele kokobela gore batho ba tle ba kgone gore ba mo utlwe sentle. Kokobela mo batsadi re tle re kgone gore re theretse makoko ka thamalalo ke santse ke le ka bona gore ke he ba haitso ke a le dumedisa ka pula me ke simola ka ho dumedisa baeng ba rona ba ba tswang ko Afrika Borwa. Ke dumedisa motshwarela kgosi kgolo re Seretse Khama. Ke dumedisa kgosi Khamani Urangwane Bishop Eleme lote ba haitso ba ha Mangwato ba Tswana ka le dumedisa gape ka pula. Kala bone ba na mpolela gore ha o tola o tsena mo Botswana o itse gore go letsatsi o ska ta ka dikobo o ska ta ka jasi ta hela ka hempe wa pere hempe ano motho na mpolela yalo ke bona rona ba to bontsetsa ana mabane ke gore go le diphego ke gompieno go serame ha ke tsore le ntsa jang ba gaitse ke batla go semola ka go leboga ya go leboga motsamaisa tiro ke leboga gape maabane batho ba le bantsi ba na nkemetse mo tseleng go takwano le ba ba nang go rosa mo lapeng le lona ba gaitso yaka le tsile gompieno ke a itumela hela thata ka lerato ke ka gore la itsore ke a lerato ke leboga gape yaka le tswa go bolela gore ne tshwere jang go Afrika Borwa ke ba baagisanye ba rona ba ba tswa mo lephata la Contralesa le Sanko ba na ntlhokomela ba nkema nokeng nako ha ne ke le ko South Africa. Ba buile gape ka maitsho Bridget Motsepe le ene tota o na re tlhokomela nna le Botsekedi le Anthony le ene ka mo leboga hela thata o na batla go tla kwano ha ke go roga mo Botswana
me puso e ya lona ba tswa mo khanna go tsena mo Botswana ba mo tsentse mo ate visa list re ha batla go tsena ha khona go tsena ya ka mongwe le mongwe o tswang go South Africa o tshwanetse gore a apply gore ba ka gana gore a tsena mo lehatshe la rona gape go na le ba bangwe mo South Africa ba goreng ba nang ke menokeng ba re thusa that's why you tore ba bangwe ba re o ka re le ba ga ke le fresh ke tswa go South Africa ke sale ke le bolela gore ke santse ke le monana ba le ka go le tsetsa ba bua dingwaga tsa me ga gona boammaaruri le batla go leboga gape go sekgolo go lehatshe la Eswatini le ene tota ene le goromente ya gagwe le bone ba na re tlhokomela bo Tsekedi Anthony ba santse ba le go Eswatini le bone bo Tsekedi le Anthony le bone ke a ba leboga ka ga ba nang tlhokomela ka teng ba nkema nokeng ke na le moemedi wa ga Tsekedi gone ga e le ngwana wa ga Tsekedi Thalia le monye kantele le no na tsile kwano go bola a bana le nna mo tirong ye bona le ditsala ba nang thusa borangwane la ba itse ba buile gore ke bomang bo re Seretse Khama bo Rasobolai Khamane Mokhutswane Sekgoma Sepako Seletso ke moreng Thebolan re Senso le o teng ona ba Senso lene bana khona go ta go South Africa almost kgwedi le kgwedi o bona gore a ke santse ke siame a ke tsela sente le go Eswatini bana teng gabedi ane ke le go Eswatini so le bone ke batla go ba le boga hela thata ka go tswa go bana goela mo Botswana ba khona go bolela ba bangwe gore nya re tswa go kopana le kgosigolo wa lona and re nka le bolela gore nya o santse a siame wa tshela ke leboga gape Kgosi Khamane ba lekile thata gore ba mo kgagana le nna nako hane a tshwere tiro mo kgoteng ga ba kgona that's why go tswa go ba mokoba mo tirong go ba kgona yo mongwe ya ka lutolo re ramang gore a dira tiro ya bone go leka go kgaogana ba ga mangwa me ga bana go kgona go helong ke ta bua gore ke a go dira jang ga mo botshelong re kgosi pero kgosi yona thokahala maloba le ene ona thusa hela thata la go hane ke le go South Africa ba buile lina la motogolo wa rona mogomotse ka ba modimo le ene ke batla go mo leboga hela thata le ba ba berekang le nna ya ka ke le tautona wa pele ke na le office go ga goroni go na le ba ba mo officing ba gore ba nthusitse hela thata me gape ke batla go bua ba teng go nega ba bangwe ba bone
ba hore bana nthokomela ke le ko South Africa ba tlogela mo Botswana ba tlogela batsadi ba bone ba tlogela masika le ditsala tsa bone go ta go na le nna go South Africa le Swatini ba nthokomela le bone ke batla go ba leboga hela thata le Batswana bana khona go emela kwano ba go nthola go South Africa kgwedi le kgwedi le bone ke ba leboga ba gaitso le lona tota le ska tsa gore maloba ya ka re tswa go utlwa gore le le ka go go khoteng go bua ka nna go bua ka mathata a lona le be kganwa ke mapodisi le sacrifice tse tota go supa gore nya kana re na le ngwao ya Setswana kgota ya ha re kopanang teng ha re batla go bua ke yone tsamaiso e tswa kgakala le ka botsa bagolo ya ka ke buile la ke sa ke le mona ka botsa bagolo ba motse ba tla le bolela tsamaiso ya rona ya Setswana go romela mapodisi go kgana bagolo gore ba ka bua ha re bua ka puso ya batho ka ba freedom of speech o khona go mahopo a khota ntse ja yo ne tsamai jano ha le gore go na le ba batho ba ba reng ba batho gore ntsha mo ngwao ya rona nya ha ke bona gore le tla dumela nya me October ha e khaka ba ba itseng ke mapodisi ba ba tsentswe mo disele tsa mapodisi ba ba tlo kganwa ke mapodisi go ja Christmas mo khoteng ya bone ya ke kopa maitshwaro mo go rona you're doing it in my name. Yeah, you're doing it for me. Me ke lebogile hela thata ke a le rata lotlhe bona ke leboga Batswana ba le bantsi ba romela molaetsa go go nna ba bangwe ba le go moseja go mahatseng a sele ke batla go leboga mo taotona ba ba lekile go bua le batho ba sa ba retsa go molato mme ba lekile go na le yo mongwe taotona wa pele ke tla bua leina la gagwe ba bangwe bo taotona ke na bua maina a bone ba ba lekile go thusa me yo na nthusa thata ke taotona wa pele wa Nigeria General Obasanjo o lekile from the first place up to now le ne ka mo leboga ba etso ke batla go leboga ba bangwe gape e ka dimphonyana dimpho tse e seng dimphonyana dimpho ba bangwe ba supile gore ba na itumela ditiro tsa me ga ne ke le taotona le ga ke tswa mo tirong santa ke batla go supetsa ye a se ame ye ke a ntate baloba le utlwile gore ba SEDEC ba tswa go nela former presidents what they call fathers ba ba simolotseng SEDEC yaka ntate Seretse yaka Kaunda wa Zambia yaka Nyerere wa Tanzania yaka Machel wa Mozambique so lutule last year ka August
nikile kwa Angola go tsa mpho ye hilweng ntate ke ba SADC mme ne ke tsamaya ke le nosi ka gore ba bangwe ba hilwe tsa bone ka 2022 ka re SADC e tla gore bolela gore bolelang bo Mashel bo Kaunda bo Nyerere gore le Khama ba bolele di government tsa bone gore a mongwe wa bone a tsa dimpho tsa bone puso ya rona e ba re nya ha re no go bolela bo Khama ba tla ipona so ke ba re nya go siame ke tla bua kgwedi gore ba nkolota ora gore last year ya ha SADC go ba re nya a le dira sente diro gore a tsa mpho ya rago gore go Angola. That's why they get no see kana go ya teng. So okay. Ekwadile SADC founding father Bobainela Seretse Khama. Nikie go Rwanda. Go Rwanda Bampile Mpoye African Filth and Compass Award go supa gore nike le motho yona le ka go thusa batho bogolang ba ba dikobo di khutshwane. Go South Africa ihilwe this award Sitma Award go supa gore ne ke le motho yo na reka go tukagatsa to promote traditional music and dance. Go ke bona re ba lebetsengwe ba loba ne ke le ko lehatshe la Mamosadinyana le bone ba mphile mpho in recognition of conservation. Ba bangwe ke be dirwa patron ya Pan-African Heritage Museum. Ba go dira a museum ya hloa go Ghana. Go banko gore ke ne patron for the whole of Africa on this museum. Kebena Mudula Stilo Hape wa African Heritage Awards. Yore bato baba diran sente mo Africa. Raba liboga gape. Ka go banela dimpho once a year. So maloba renele mo Ghana re dira yalo. Sorry, mo Nigeria. So since it's a mo Botswana, I've been invited to Wetela Mahatsi Ale 17. So le ha ba bangwe go nega bana sampata me nike khona go ya being invited to those other countries. Really 17. 12 in Africa, 5 Umoseja. So le bone ke batla go ba leboga recognition by impealing. Maybe it's almost tharo. This year mo Botswana. Botswana gore le nako when I was born. I get like sore to go la tela Musadinyana. I was born in England. Are batadi mami pana le go
for almost 5 to 6 years. Bale more exile. Matata ne le gore government ya Maburu ana ko ya teng le ya Mamusadinyana. Maburu bana sa utumela gore mono o montsho o ka tsa mosadi wa lekgo. Kare ko South Africa enele apartheid. Motho montsho na ka ha le khwa o na ka ha ska kopana. No ha Seretse le Ruth ba dira yalo. Mo is a bad example. Sorry tautori le mo South Africa makhole le batho bantsho ba kana ba dira ka bona. So zamba thoba le ba isa khakala ba ska na hauhile rona. So makwa mo UK le Maburu boba dumela gore bansi. That's why what's a mile gore I was born in England for 3 years in more exile. 3 years. I kise ke akanya gore one day ka go tswela konte gape for another 3 years. Kele Motswana re na le governmente ya Batswana bo ba dira ya ka Maburu ba dira ya ka Maburu gore ke tswela konte me e buile and ha kena sepe ha ba ka tswela ba ntshenya ya ka batla go dira ya ka ba tsweletse go dira. Yeah, I'm going nowhere. Isalamo ba. Kidule, ke tswana gore ke le tlhaloso tsere. Kidule mo Botswana. Ka gore ba simolotse kgang ya bone ha ra go dithopong ka 2019. Butterfly. Ba re ke utswile 100 billion pula. Botswana ne sena 100 billion pula. Ke tsore ba natsa ka ga ba itse ba. Go court ba re a gona sepe. Go parliamenteng Peggy Serame tona wa ka madi a re nya a itse sepe. Recently mo di pampiring tsa court re bone ma-DIS ba kwala ba supa gore story sa 100 billion ga ena boammaaruri. Go ba bone me ra itse go tswa go ka 2020 August ke ha ke tswa go bolela gore kana these people they try to poison you. Barana kare ora mo Botswana o ka dira yalo mo Botswana jaanong the same story o ka e bala mo pampiring ya court ya maloba o ta bona ma-DIS ba re ba tswa go bolela ke magosi gore ba tshwanetse gore ba tsamaya ba gopola yo mongwe. Ga ke itse gore lehatshe la rona e ile kae tota. Yo ba mana to ko na barinya Obasanjo o batla go bona. Ke be tola ke go South Africa go bona Obasanjo. A ke santse ke le ko South Africa ke ha ba bangwe ba mpolela gore o ska boela kwano. Batho ba ga ba itumela gore o kgona go tola border ba sa lemoga ya ka kala bo kano ha ne ke tsile pano di tsile ba sa lemoga. Abatile ka arrest warrant. That's why after I left, Yahabare, hey, Mutumulato, Onali di Togo. Hotanale, Utsonatsurase. I don't know, I get a license, Yatone. English Atako,
ya raditsa di thobor khange behela kana ba re nya tao ko di ofsin tsa rona re baakanya gore o na le license ya o tla DIS mapodisi kontre gagwe gore ba go searcha and then ke re okay go siame arrest I think search warrant search even na le poso mo teng re be nya hale ka ke le search but ne ke batla gore nya me lo ta ke na sepe tanka moso le ta di bona di thobolo tsana le di license o ba sata for 10 days ba sata then ba go sia ba rumela message go gona ke santse ke itshutse are ta go sebele ka di thobolo tsa gago ba ba mpolera ha o ka go sebele watch out ba go dira sengwe so yeah go South Africa nna go South Africa bana shaketse mo go maze gore ha ba khona go dira se ba sa khona o ba tsa sekedi ba mo tsenya mo seleng le mosadi wa gagwe ba tsa Tony ba mo tsenya mo seleng ka re ne ke seo bo ba tswala ntu ya me bo ba tsa ntu ya me ko gaborone ba e tswala lena ke go bonyera tse yaanong tsone di charge le warrant of arrest ne ke bolela gore nako ha o ka ta go court mo Botswana ba go tshwara ba ba to dira ya ka bana dira le rep kgosi ba go tsenya di haka ba bitsa boneba go ba le teng ya ka kana go ya kgosi ya go roga go airport gore ba go embarrass ya ka bana dira le re matsheko le khata murupisi le wena ba renya ba batla go dira hela yona so ke bere tshwanetse gore with my lawyers ke le go tsena go court me ke ta tsena in a way gore ba ska le moga me ke tsamaile sente ne ke khosa bordera ke na le passport ke itse gore ne ke tsamaya go court gore ba ska mpona e be tsena go court re be hetsa le magistrata ba re nya go siame ke ntsha di warrant le ke utore ba na mpata ba na ntsuma gore ha tswa mo court re ta bona gore wa kae ha ba santse ba mpata ba utore ha tenya o tudile gape so ne ke re nya go siame yaanong nka tsena mo lehatse ga bana di warrant so ke bere nya ka la botlhano ke ta goroga mo Seroi gore ka gore ke tswa mo Seroi ke batla go kopana le ba ga Mangwato le ba bangwe ba tswana ha le gore ba batla go tla kwano and then go suporinya ke bui a sore ke tsile kwano ka gore gona le court ka di 23 mabane ke tswa go bolela gore nya yaano ya di 23 ba tswa go e postpone mabane so ari siri siano gore ya go tsena le so ba ba manare ke a tsena hela ka gore ke a go court ka di 23 then ke ta tswa gape ke boela go South Africa nya a ke bo sala gone so ba ga tso ga ke ta kwano ka gore yaanong nkare ga bana go tshwenya ga bana go leka go mpola nya ke tsile kwano ka gore Botswana is my home. Botswana is my home. They can do what they like. Ke sore tse dingwe di charge ba di bakantse
But in case ye adi thobo le ka fail. But kibore ya tonare la bona ke na le ba bangwe hona. Ke be le mo go bone gore ba nthokomela. Yes. Ke ta bona gore ke ja ya, ke ja kae, ke ja ing, o nwa ing. Akere that's the Botswana ya today. Bele go no sa dira yalo. O no kgona tsholetsa cell phone ya gago, o bua le mongwe re kana tshetla ga bua se. O sa tshaba hore madi a yes ha ba ka uto bua ya no kanna. Pata ho se. Ya. Ne ke tsama ke kopana le Batswana mo dikgota, mo diphutego tsa dikgota. Mongwe le mongwe ga kgona o ema ka dinao a bua sa. A itse gore nya ga gona mathata. Gompieno ba re nya ha ba ka re bona re tsemale wena ga gona le mathata ka moso. Ha ba ka bona ke go nela mpho ya gona le mathata. Ha ba ka mpona ke bua le wena ga gona le mathata. Go ra eng go mo. Ya October ha ikaka. Jaanong bana ba ga Seretse ga ba yo mo Botswana. Go akanya ka KGOROGO KHAMA bo KGOSI Sebele KGOSI Bathweng. KHAMA, my great grandfather, o na tsamaya le bone ko la tsela ma mosadinya gore ba batla gore a sireletsa Botswana la tsela rona. Ntate nele tautona wanta le nna ne ke le tautona. This is our home. Jaanong gompieno bana ba Seretse ba go kae le bana ba bone ga bae. That's why Maloba, when my sister Atokahala, hara kona ho on that thing. Kyalelebo, ore you buried my sister on my behalf. Ralebo, thank you very much. Begum piono gaure bautulere unwe ngata. Kontunya me ahurumente ko haburuni. Onale umongwe yona tswa mutirong ka gore o tsogetse anong wa retire o dule ga ba mo replace o kwadile go go bone gore nya me yo tsamaile le kopa replacement for 2 months ba sa dira sepe yo motona wa bone yo tlhokomelang ko ntung ya me o hirile ke DIS le ene re kopile replacement ga gona. Jalo Maloba yana le mokwaledi wa me a ke re ke badila puso ke na le ditshwanelo ke le a former president gore ba tlhokomela le mokwaledi wa me Maloba just recently ba kwala gore le ene ba botsa office ke ra gore ke yone mathata me ba gaitso konte ga seemo se ke batla go leboga ka re batho ba na mpotse gore wena o akanya jang gore your uncles ba tswa go invite re Masisi kwano mo Seroe gore a kopana le lona ka motirong re nya ba di listen te ka re rona re tshwanetse go supetsa ene le Batswana gore re itse ngwao ya rona. Go dira yalo ba gaitso ya le akgola ke Setswana go dira yalo a gona sepe doesn't matter whether o na sa rata o takwana ya ka gae gona o ko moseja gape o na sa rata go takwana ga go molato me rona re supile gore nya re na le potso re na le respect le Batswana ga le gore go na le mathata o kgona go nna ga batse le motho o bua le ene o le ka go solva mathata ga go na le banyadi ke tsora ke Setswana ba sa utlwana
a ke re la ko Banyalani. tao bua go Banyalani. le ke rialo ba go batsadi ba bona go le go baka jaanong ba na le ka go dira yalo my uncles so ya ka ke buile gore ya ba kgona mme ga go molato ba gaetso at least le supile gore lona le tse tsela ba gaetso re tshwanetse re le batswana gore go na le tshwaragano mo go rona when o support-a team ya ga semamang kana o support-a team ya ga semamang ha go na le zebras rotlhe ra kopana re support-a zebras re support-a tebogo a taboga yaka le go nega le masika ha ba le ba to your right o le ba to your left a le ka dira yalo yo papileng le wena ke lesika la gago ka gore o motswana bana ba ke bana ba rona rotlhe ga yo mongwe wa bone o ka na le mathata ra mo thusa ke yone tsamaiso bagolo ke batsadi ba rona rotlhe re masika as long as o motswana o lesika wa yo mongwe that is what we must do Botswana ya rona rotlhe a se ya one man ya ke la hatsi la rona ke batla gore le tsayao jaanong ka 2016 ka the 50th anniversary ya Botswana ne ke le taofona akela ne ke tsoga ke utlwa gore ke betsa pen le pampiri ke be semla go kwala ne ke na le speech but then akela ke tsoga ke utlwa gore ke tshwanetse gore ke kwala ke rapela modimo ke rapela pula mo Botswana ha ke itse gore go tsamaile jang ne ke sa lora but ne ke utlwa hela gore nya ke tshwanetse gore ke bua ya le gompieno this morning it's like ke amogetse molaetsa ha ke itse gore molaetsa ene tswa kae so ha ne ke re ke batla gore ke bua ka tshwaragano moruti o teng ha re bua ka rona re le bangwato mo Bible-eng Matthew 19 verse 6 ita bua ka sekgowa gate so then they are no longer two akere re bua ka a man and a woman so then they are no longer two but one flesh therefore what God has joined together let no man separate bagaitso magoko ya isa ko go rona we are one thing re le batswana let no man separate us what God has joined no man must separate that is my message to you 35 May 1979 Okoteng e beilwe mo stilo go na kgosi kgolo wa lona ka di 5 tsa June same year ka go na le gazette ya goromente e supa gore nya ke kgosi kgolo ya bangwana mme ka gore ne ke santse ke le lesole
go tenya go tana le go tshwarela kgosi kgolo ka nako ya teng ne le mokgadi bagolo ba mitsi bana mitsi go tswa go ne ke tswela mo sesoleng then ka 1988 I think ne le ka 88 right so kgosi khamane ene a bana go tshwarela kgosi kgolo Urmente uba montsha mo tirong le re ya go siame le ene tota go bua nete o na mpolela gore ya eno are ka rianong ke nako ya me gore ke tlogela le be tsamaya o ba sa monela chance gore a tsamaya hela ka nako ya gagwe go ba renya ka go ke be isa leina la ga Seretse Khama o goromente gore ke setse molao morago ke le kgosi kgolo ke supa re Peter gore ke ene o tana mo tshwarela kgosi kgolo o ba sankaraba ba diega ke re a kganye e batla gore ya go court ya ka gompieno e go court mme ke bonye gore ba itse ke go na le yo mongwe yo rumilwe go kgoteng jaanong o semola go na big headed o tla gore ke ene kgosi o a re kgaogana so ka ke bona ka teng ke tsaya gore the time has come. I think the time has come ke nako gore ke be tsa tiro ya gona kgosi kgolo ya lona mo kgoteng ya sekolo gora gore go se ka nna le yo bidiwang mo tshwarela kgosi kgolo ke tla tsena mo kgoteng ke dira tiro ya kgosi kgolo ke tshwanetse gore ke tsamaya ke kopana le bagamangwato gongwe le gongwe ka re batho ba batla gore senyetsa ba batla gore kgaogana go na le lenyatso jaanong go tshwanetse gore ke tsena mo tirong ya bokgosi ke le ka go baakanya jaanong Are mo gona go monate ga o le konte o tlo gore nya dilo ga di tsamaya sentle ya dilo o tsamaya make sure gore go na le tshwaragano mo go rona ke batla go na free ke tsamaya ke na moemedi wa lona e seng go parlamenteng ya mongwe le mongwe ke kgone go tsamaya still ke taotona wa pele Nansi ke kgono tsamaya le go kopana le batswana ya ka ke selo tsamaya ke ba dumedisi go supa ya ka re batla tshwaragano mo go rona mo kgaolo ya legare a go na le tshwaragano mo lehatshe la Botswana so ke batla constitute gore go nna yang so ke tla kopana le One of my uncles. Ore reka bona gore nka semola leng go supa puso ore ya ke teng ya no ke batla go tsena mo kgoteng di dira tse ke a itumela thata ore ke kgonne go bua le lona le go le dumedisa morago ga lebaka ke le go hela thata gape gore le tsile kwano go nkgorosa mo lapeng. Thank you very much. Pula
Kupa hotel. Kupa hotel. Yo parere se hospital. Bagaimana arere tanen kiwarona ete wele. Batsadi ke yo leta go toloka go thata mo mahokong a ntseng a buiwa ke bagolo mme ke tla leka mme ke akanya gore gongwe ke simoleka one a ga mogolo jaanong le go sekgolo a o ntseng a nna a etsa go a bua ke be ke tshwara a gara ngwane re mokhutshwane sekgoma a kgantele monga lona o ne a bua gore o lebogela kamogelo ya e boneng ga e sa le maabane a goroga o itlhetse batho ba mo emetse mo tseleng ba mo amogela ka loshala ba le ka dipalo tse dintsintsi tse di teng jaaka no gompieno a ba re ka tsela e ntseng jalo o lo neela lorato lwa pelo ya gagwe yotlhe mme na bua gore jaaka lo utlwile o ntse a le kwa Aforika Borwa sorry can I must go to English. Yes, I was just reminded, Horikana, I'm talking to the visitors because Kozukulu spoke in Setswana. I was just saying that he started by showing appreciation for the welcome he received since yesterday, as he found members of the public lining the streets and assembling here in the same numbers as you see here to welcome him home. And for that, he's very grateful and he wants to share his love. And then he was confirming that you are witnesses here that he has been in good hands in South Africa. He's been well taken care of, and by many people in South Africa, Contralesa, Sanko, and many others. And he wanted to in particular thank Ambassador Bridget Motsepe, who took care of him and his family, his brothers and their families, as they are even now still not here with us. And Mama Motsepe would have been here had it not been for visa restrictions imposed on her by the current government, but nonetheless, her role and contribution is very much appreciated. And as you can see, he's very happy that he still looks fresh and young, testament to your good care for him. He wanted to also thank His Majesty King Swati II in Eswatini, who has taken care of him also and the family. He has many people to thank. His senior uncle KGOROGO Le Khamani, who resisted all efforts to dislodge him from supporting the former president in the capacity of tribal authority, until they found somebody who has started to dance to their tunes, to do the unthinkables in Kota. But it's just a matter of time because, as he says, October is around the corner. He also appreciates the late YAGA KGOSI, who stood with him, and everybody who is in his office, in the homes, the young men and people who take care of him,
and the entire nation of Botswana for the messages of good wishes by visits to him in South Africa, and then the entire numbers of his uncles who have been visiting him in South Africa on many occasions. And for that, the former President KGOSI KGOLO is very grateful. Also to several heads of states, including those in SADC, and in particular, the former President of Nigeria, General Obasanjo, for leading the efforts to try to bring peace in the spirit of peaceful resolution of differences or conflicts. He has shared with you the several awards that he was receiving as he went around the country, all of them from the SADC Awards for the Founding Fathers, which he was privileged to receive in Angola on behalf of his father, SERETSE KHAMA. And then he was sharing the background and context in which he left Botswana to live in South Africa, the many accusations, fabricated charges of money laundering, the famous or infamous 100 billion theft, all of which have collapsed one after the other in the court of law for lack of evidence, including accusations of possessions of illegal weapons or weapons without licenses, and all the plots to assassinate him that have just been exposed in the way that it had. And of course, he made a brief appearance in court last week Friday to come and present himself to court, as there had been claims that he couldn't be found or that he had run off. And he wanted to commend his uncles for inviting President Masisi to today's occasion, although he's not here. In keeping with our culture and custom, he was invited, and for that he commends the uncle for upholding our culture of peaceful coexistence despite differences that could be here. That is what connects us as a nation of Botswana. Of course, he shared the parable in the Bible of that which God has put together, let no man separate. And for him, that is what should characterize this country. In the end, he is confirming that he is ready, having assessed everything that has been going on. He is ready, as he is now back for good, to take up his rightful and birthright position of KGOSI KGOLO in the Kota, because there has been one excuse after the other for preventing those that he designate in terms of the law and culture to hold fort for him. But before doing that, he will consult his uncles, he will consult Botswana to determine the right time for this role to be taken up. In brief summary, this is the submission of His Excellency, but in total, he wants to thank all of Mangatu and Botswana for welcoming him back and for supporting him. If I go to the presentation of the senior uncle Remu Kutswane, I'm just going to scroll to go back to that because I was using this thing to write. He prefaced his submission with scripture because he was saying that he sees that Botswana is a fear-stricken nation that needs a healing and restoration because of all that has been going on. And he's happy that that which we seemed to have lost in the son of the soil, in the Nkosi Yaga Mangwatu, has been restored to us. And he's here with us today. And for that, Uncle Mokutswane is very grateful for this treasure of a human being who will bring his nation and his people together. But he wanted to also set the record straight to say that we have this thing called the Tribal Territories Act, which designated Merafe in our country and also provided for the birthright leadership of the KGOSI. In our culture, the KGOSI is not an elected official like politicians are. SERETSE KHAMA and Khamangwatu is the natural and eternal KGOSI of this Morafe. And he wants this to be understood very clearly, that no imposter can sit in the Kota as it is happening and claim to be KGOSI Mangwatu and to start to spew all disrespect
and misconduct that is happening. And he implored the Moravi here to correct this error because it has happened, taking advantage of the peaceful nature of people here to be non-confrontational, even in the face of extreme provocation. But President Mukuswani says this is the time for this error to now be corrected. Of course, he went into a very intricate detail of the hierarchy of Bogosi in Hamangatu to explain that they are all the descendants of Sekhoma of Kari in the house of Khama, and that Seretse of Sekhoma of Khama is the proper line of Bogosi Mohamamatu. I will not attempt to dissect it in the detail that he did, but he just set the record straight that Bagamamatu know who their Khosis are, and no chancer, if I can use that word, must be regarded or attempt to claim Bogosi here. In the end, Kosi Mukuswani wanted Bagamangwate and Batswana to recognize the fact that Seretse Khama and Khama is very much alive and on the throne. And this will not be tampered with, whether in terms of the law or in terms of custom. And the right, including the right, if he so chose, to designate a tribal authority whenever he may wish to have that pertaining. And he submitted that the person currently sitting at the quota must be reminded that he is imposed, and that will not be allowed to continue because Bagamangwatu, as assembled here, will reclaim their culture and set Bogos Jogamangwatu on the correct path. He of course thanked all of you, Contralesa and Sanku, and also thanked Mayor Bridget Motsepe and all the heads of state of SADC who have been with us to turn our sorrow into joy. And in the end, he wants to welcome his Khosikgolo back to his people and to his throne. This is the words of Seretse Khama and Khama. MC. Ra le bogara ka ba modimo na go e batadi re tla go utlwa Khosikgolo da kana gwa le rona le ja ka mahogwa ana tlhalusiwa kana a tolokiwa mme ka thulaganyo ya batadi ntseng ka teng e ne le gore hala ja ka sana ba a rolwa aba mogelwa abo lena a ipolela a lipolelela ke na kwa gore re bo tsenya moruti gore a te a mo segwa hate kana a segwa hate go re ne tsenye le kabelo le re ne tsenye mme ke na kwa ya ga moruti mo bogumpieno gore a re tle tiro eo re konele thulaganyo ya go amogela ra rona mo motsing o wa gago morutwana se sebaka ke sa gago Dumelang batho nna ke bidiwa Methayo Thepeleme Bishop wa kereke ya Anglican mo Botswana tota ke le Bishop wa ga Khosikgolo ya rona nako ya beilweng tautona la ntlha ini ke o ke morapeletse mme gangwe le gape ke ntse ke morapella le ene wa itse
Ikere hano na kere bagai tumudimo umuhoro mahoko anze na heza bagwa ha rele wa mudimo men na ke motho ga ka temana ile mohela ita mo go Deuteronomy chapter 33 verse 27. Your Excellency, in all what has happened, in all that will happen in the future, there is a verse for you. Yahweh, the eternal God is your refuge, and underneath are his everlasting arms. Modimo one tsemburi le ka hakase ona le maboko a senang botho. Modimo ke no ye re ga o tshabetse go gwele o bone tshwaro ya gago mongwe o itseng modimo a re in the garden of the great God even broken trees bear fruit. How Peter we talk and the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything. Let us pray. God of justice, you have reconciled us in Christ and made us one body, empowered with the dignity of your grace to walk in right and good relationship with one another. Open our eyes to everything that blinds us to abuses of power, that distort your will for us and inflict the pain on your children. Teach us more every day about this power you have entrusted to us, that we may follow the lead of the Holy Spirit in our use of power and authority to offer nourishment. Please stand. Yahweh, SERETSE KHAMA yen KHAMA. We now commit you to the gracious mercy of God and his protection. May the Lord bless and keep you. May the Lord make his face shine on you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and give you peace now and forever. Amen. Thank you, Maruti. Kamante a kalo muruti wa mera go leboga mo go seno se bakarra gore o botle se baka seno a ipha go ta go roga hano go ta gore se go haletsa motsadi wa rona go ta go se go hatsa le ha seleno la ga mmangwato le tshaba eno ya la ha sela botswana mme ka tshego hatso e kalo rra re le tumelo ya gore seo se di diretseng ka gore tsa gore ba hapela ga Ramasedi o ba monna rona pela ga Ramasedi se se tla re tshwaraganya se re bopaganya re le tshaba e lwa ga bangwato ra go leboga borutwane le maguru a modimo le segohatsi mpa motlotlo dira mo go teng therisana Nya jone terisa nya hai chenyi
ora gore a sebele le bagolo a kere nako ya rona gore me itseng gore rona ka kwa botsamaisi ra le rata lona le thetso e se kana ka sepe gore le bana ba ba hapele ga rona ba nkgopotsa 1967 re ne le nna jana a raiso Seretse Khama le maiso a buisa batho a bone tiriso ya dinekere ke le rireng jaanong le nkgopotsa nako ele wa itse jaanong ke ra gore ba ririsane nna ke letsele dikgang go monate go nna ngwana kana ngwana wa serowe go monate go nna ngwana kana ngwana o ga mmangwato ka gore dilo tsa teng di na le thulaganyo e tsamaiso e imitameng se se o bonang ba rona bana ba rona ga se ba ba go yang go bone go ntse go twe didimalano ba itse tsamaiso ke a le rata bo ngwanaka la utwa ba opeleng diata batsadi yes that's right me monate wala ha sela botswana ke gore re na le bana ba ba kileng ba itamonye ba re itela ko pele ga go ntse jana re gopola jalo wa Seretse Khama re gopola jalo botsadi ja rona ja pele itsa go yo go tira se bolai re gopola jalo o ngakgota e kileng a e tshwara eng ka go etona go tlosetse thirita mo go nna kana ke ra go rose that's good one tripa ha ke go tsamaya ke thank you Mazuresh mo thulaganyo ya rona ka re le gore ha motsadi a sana a bua jana re ta bo re kwanela mme go tla bo go so o kopile gore nya ha ka ra kwanela hela o sena motsadi a le mo bahala yo kopile gore mo boemo ja rona ala tele ka gore ka kwa ga no ka ya lona o ka re ga bona ni mme go no go dire kope mme mama sentsho ke ene mo boemo ja batsadi re mo he metsotso e mebedi re bo re kopa mongwe wa baemedi ya mapalamente le ene a tseye metsotso e mebedi le ene a lathele go tsewa jaanong ke kopa metsotso e mebedi o hela gore le bone ba lathele mo go tsenya ke go ba lathele go hela go rona mo manaka se ga re na go ba ga gore ba bue di-speech e tla bo e go tla bo le mme masentso era moemedi yo ke ta ke go bona la malekana mo tla ke ta go bitsa o tla go bua o ta ke go bitsa o tla go bua ya ba di Reta mme batho ba bua ka kwano tsetse mme se go lela ga kutlwelobotlhoko e le go lela ga boitumelo ke ne ke sa sologela mo nakong e gore a Rre Khama o tla ba anela mme ka thata motho o ko godimo rra rona rotlhe ke yo o gorogile ke mo Motswana reng o le sa go nyela le tota monga le tota leno ke gorogile ke morwa Khama a raya maikgantsho a kana-kana a mo sotang go bua boesemang bommasemotso mme mo tsatsing leno ga ra rakana nabo re ba hiphetse re hiphelanye ke bone tla re lengwe la matsatsi Khama ene yo motho o montle ngwana ga Seretse
yo itse le batho la ga di ba ba tshwana le bo Masentsho a rata go ba bontsha ditso a ba butse kgoro ya kgota ye re itswang go etsena re ta bona gore ba re ta gore ba le ba re le kae bonyo di mako ba bona le boleletse ra ro tshogale ga thatadi kwa ke be ba re pala di kwa amayo ke le tapa likadi amaru likadi le tapa likadi le amaru ha ko pele mongami dumela mongami dumela tau ya dikgwa ke a itumela loto la megala bua mahala mme ke sa ise ha e ka re nako ye mongami wa bone mono ga mmabesi mongami dumela ke wa ka mangole magosi a hano ke wa ka mangole ke a leboga ke a itumela ka nne ntse ke botsa mongami gore mme kana mo setswaneng ye se sekgowa ke sa itse gore a le lona le batswana mongaba mbembane ke ntse ke re mme ga ba ka ke batla ba go tisa gae ba gaetsho ke a dumedisa bembane ke a dumedisa mahatsasele ke a dumedisa batho betso ke a di dumedisa ka koo mma ke re ke latlhele se ke se latela mo ne ke ra gore ke se ka ka lela thata gongwe ke leke go nna botoka ba gaetsho tsela ye Rre Khama a e tsereng e ne le thata mo go rona mo go ene ne go lebega e se thata ka gore ne re ga re mo ithela re ithele hela tshwana jaaka le mo ga mmabesi a Khama ke gore a sena sepe se se re supegetsang gore o a tshwenyega o lala le tala bonyo di mathomono ba ntse ba roborwa ke tala o robala ga go sa le banako ke sa itse gore a mahatsea a kana a seretse a tlogetseng a agile nne re buswa ke mmamotswadinyana mme le seretse ra rona mogologolwane seretse a tswainyelane a ta re setse mathadiote a gampieno bo e semang ba thabang kgobe ka mo bakela ga seretsa re ne re buswa ke makgowa kwa ga mmamosadinyana a re ntsha mo bokgobeng ga ne se ka ene ba ka bogompieno gongwe ba se mo matlobotlobong a ba gatang ga ke batle go senya nako mme hela ke rata gore ba lemoge ka ba na le dirongwane gongwe bone ga ba yo mme ba na le dirongwane ra ba itse ba roma ba re ga tuki yang go utlwa gore ga tuki ka go utlwa bone bathonyana kana ba re bathwana bathonyana bangwe ba bua jang nna tota ke le nosi jana ga ke ba tshabi nkile karabo mo ya go ka ra re tseleng ka kgaupo teng mme ka ke swa sepe ba bo ba tshaba ka re ja ke tloga ke itsenya mo mollo morwa Khama isa yo ka tlogongwa ka nkgolola le nna ke be ke dumela mo go bone mongame re lekile mme a nka e re lekile re paletswe re lekile o gorogile mahatshe tanki mahatshe a tisitse rra rona ga ele rona re nne batho re tabo re kopanye nabo re sena go photera o ba kwelela ba tloga ba bapisa dikontiri ba tile o bapisa Italian tshwege tang dikolong yele e le ditsenwa ga sala goroga maloba ba mo utlwalla ko ga borong betho re ne re lebile re ta utlwa go tla mmolaile o gorogile tshethadikgwa o gorogile le mabele re tadi ka re dira mabele la bona letse go bakoma ya goroga pula ya sena ditadi e bola di bela tse ba sa belong go di epela ba ne ba le mo khoteng
ba bua ke bona le tlogela magokolo na banna ba mono le sa buyaneng ba bua go twe go a ila go se ka gata ga buiwa nna ga ke bona ga batho buila a re bueng hela molona ya rona ya balwela kgosi e ne le teng ke bona le sa e opele ga ke tswele tshabaile ka gore ne re thamile re dumelana mojakgomo ke mosaopele mojakgomo ke mosaopele kgaila ke mosaopele wa mandu